Zusammen sind wir stark. علي दादा लखैर उसमें ग्रुप हमर रवान से मर्डो था सान जोड़े गुरु छे सके Dann ist mal die Frage, ob man sich damit dann gefallen. Das ist doch gar nicht neu. Ihn auflaufen sehen und ihn anfeuern. Ja, euch gleich bedanken für die Unterhaltung, die euch. Langsung man gabal ako na yung ulam para kalam ng duta. Sangay, ako ni. Sarang wahat lagi kamu